fatalo fatune pia file so fa manu malo Yesu Kristo ya ila to lo mfayo na maua maiale tato fasana longa ilungole le ne ya la leo atalo fatu le so fa manu malo Yesu Kristo e va pito foi se fatalo foi sunga fa fenga ngama o to fale tua o lo fa fale le malu so se la fanga e po so se va ngoli ke lo pe tato yai ma lor so fo manuia aftaiwa o ne ya no ne pia fitato ma futai ia so se tasio faiona ma uole pasana longa io il Polokalame nei wa fai ngoi no le why mission why now ya le mafu anga e tawai ona tato ngalu ngalu fa missionary ile taimi nei ia la fo ile taua e taua na fa tino nei taimi ele fa talo fa tu so fa manu malo io su Kristo ma pito foi fatalo foi ne fiafi ne sunga va fenga ya Kupa fui ya mai le kalesia ale God of all grace mai Otahuhu ya ai tainane le maftanga o mato maftane fiafi ma sunga Missionaries fato a toa I fanua ele ngaluenga safatino ngalulua I South Africa ia le o matou mafutani ne fiafi fatalo fatu ai so fa manu malo Yesu Kristo ia o sunga pasta no ia e faisa fatalo fai pa ia so tato atuno ia me se foi sa molo fa fonga mai ni Polokalame da ia fa tailo sunga Suluape after mo ne no Otahuhu tato felo yai ia ile matango fio le tua ia bene fia fatalo fa toi foi lo tangata ile so fa pelpelo do tatu wali ia mol ne no o tatu felo yai ia tonu le loto le foi sa tatu tele to mafuta ia ia le tua ia le ne ia no fa aulo o maua ia fia foi le loto ia foi fa penona tu tua mo oi se auna oi se tangata fa longo mai ia vele ni fia foi le fai fa mudianga ia te to tonu foi yo ani la fa so ai ia le se poto po se ato to ia ona le tua mai matuma ia la se me matu te fa so ia nga mo lo tanga ta ona le tua ia fia le fa talo fa lava vi ia le tua le ni fiafi ia la sunga asolong la sunga Missionaries ia me se foi tato Missionaries to ai tonu mai ia fa talo fa ne tato Polokalame ne piaf ia la talo fa tu ne tu le fiafi le so fa man malo tato o Yesu Kristo after ile tu ni ave no la talo fa foi sunga I fa fenga la sunga pastor Sepi ia po le director tato worldwide mission ia mis for sunga ia pastor foi ia tato filo ia mission o tato au so ne fiafi ia talo fa tu le pa ia male so tato no watu ia fa tino tau sala ia pa ia masam fainta ia telton tato filo I lungo pe ngalu le ia ile ngal le yo le tua le fa ngalu ne foi ia ona tofia le tuam faltua ia mission o le na tamama tuam tina matua o fa pena ona ulan mulam na to peta oto tapo ia faiva walum fa na o so tato no ia ma ila to wom pa anga masani ne Polokalame ia matou te fia fa talo fa tu ne fiafi ile so fa man malo Yesu Kristo fa manu ya tu le to ne fiafi fa tai allo Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I just want to say talofa and kia ora, sabonani to all our viewers tonight. It's a pleasure and honor to break bread and fellowship with you tonight. Ile sofa Yesu. Amen. Talofa lava. Ia e mo lava na si le veinga ma faftai le atua ona le nei ava no fa aro mato maua e fa so ai fo ele ngaluenga fa Missionaries a fa peona mato fenga I South Africa pa talo fa atu I pa anga masani o Polokalame why mission why now talo fa lava yeah talofa my name is Melissa Sasa. It's an honor and a privilege to be here to testify about our trip and to talk about what God did in our lives and also the people there. So yeah, thank you so much. Hello everyone, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. My name is Pena and
It's been such a blessing going over there for our mission from the beginning of our preparation towards the end now. God has revealed so many things, and I'm grateful to share them all with you. Suluape Yesu, Amen. Talofa lava ia o le ingoa o ese sasa te sau mai le lalafanga o fale alupo ma pia I minifou ia o te fie fatalofa le pa ia malo le au fafonga e fie foi le nganga o mawale avanoa e papena ona tala fo I le ngaluenga fa Missionaries a awai atua I Afrika aftai ma lo avanoa Ya, ele. Malo, ya. Le ua tatou o mai le amtaina. Malo lava le stoi po manuia va aptai po ua. Ma ole avanoa tatou te wheloa ai. Ia mautou sunga Missionary. Lau sunga Kupa. Ole manatua fo le tamai tu si le ana tu si ai e William Carey ia po le toi ina le uta ua le tamao o le ngaluenga fa Missionary, father of modern mission. Remember you wrote a little pamphlets like outline William Carey le application for le matafa yoi fo le a so se tangata kerisiano e whaongaina umai au wala umai ma whaiona whaolaina I tangata le whaolaina ai whamama whailan tana noa fo le mariko suma le ono pa suma lima le vapea Yesu wa mai o to wo le lololangi ma la unga atu ya le pe tau atu le tale le lei I so se tangata na ia whai aile la unga le isa ia lima suma le whapa I upo lua whaulu talaina vapea. We attempt great things for God and we expect great things from God. Wa tatou tala no ai la ona o le tatou matafa I oi fo le o tatou o tangata whaolaina e le tatou wolea ma tatou whaongaina uma so se au wala ua mawhai ona available ya tatou e whaonga ia aua le whaola tanga mo tangata lalolangi e pe wala na i tatou team le whato ataliu mai ia pe o le tangu whailava ena ia whatinoina ia le whatonunga lea le Great Commission le whatonunga siri lea le o tatou mawhitai po ima Missionary nei o taliu mai le latou ngā luenga sa whatino e ui alana e whapea ole it's a short term mission but it's an attempt po ilele it's an attempt to obey and to be involved po ilele ile outreach le ena ia whaia whatonu ina le whatonunga le na mai Yesu ilele pe ole melena tau e William Carey po ilele we attempt great things for God and then we expect great things from God Olana tala fo ila ile email o le definition of mission. Pe e taua fo le tatou mamala mai wai o le sile vanga taua tele o le tatou mama po le ale me ka o le mission. Ele yuta o le tau pumo mo fai po lusuma tolu New Living Translation. Mission is emptying hell, populating heaven. O nga empty mai a se ori ia e whakumu le langi kaka pasa e whaptai lava fo'i e muni ai wale o tāta tanoa pe o le winga muni le alena tāta noa mo fo'i le meal nei awa o le tau te vava ai ea o le fioti tangata ma i se oli arafsili le tupu martemi nei o le tātou me o fai ai pe la mana ia to fa mana to mo to se yuta mo fe pe luas from to le na ta mai ta to fo le winga o le winga tonu le misiona no winga ole ta mo fai le au mai tanga ta fo ie o fu pe o ye le me fo le anga ia to se oli io ai le o mai vala o le tu so fu pa fa o matia le ola nei ai ia di lo le tanga ta le me le anga ia io pe na ta o na le misiona ia e le ngata o nei le me lo ta to te i por si o manga
e me se fo'i o le whaatonunga whai me Yesu o fo'i o Yerusalema o a fo'i mātunu uma a tunu inga o le laulangi. Lono winga o le tātou ngalwinga le awan I tātou fo'i sao fishing whapian o tangata Samoa. Ai ia te tala atu le mawhau ma le loloto le o le tātou wa ai le winga o le saunoanga Yesu. Ia ona mo le laulangi atoa. I ona ta ua le whangalea Suluape. Yeah, you see, mission is rescuing the lost by snatching them out of the fire. That's right. Yeah. O le vaenga luna lua nai, le mission is the passion of the Father's heart to bring His children home. Yeah. O le pe o le nauna ta inga le nai le fatu o lo tatou watu o sio le tatou tama. Ina ia toi o maila na whanau. Because, the truth is, everybody, including those that are not yet born again, are children of God. That's right. And they have the capabilities to come back home, return to the Lord. Toi fo'i mai ia Yesu. Yeah, pela le o tatafta ia le tu le ngalung fa na missionary le fata tali umai. Yeah, wa te loai e over to sela upo o montu putanga ten fauna ina. It came in and yeah. How much money did it cost you guys to go? A lot of money. But o te loa, le mele sai le fatu o lo tatu tama. Ile lang. Yeah, le na to fati no ni te mo upas. E muni lava wa sau noa le tūlanga lea pe le mission is the passion of the Father's heart. Longo wingo le fatu o lea tua. Ia wae e tātou nofo mo tātou wana ufa longo ai tā ua le vea so lea na tia nei o lua fo i mele ona lea tua. A wawa i loloto le tangata le mafu anga na umai e lea tua le misiona mai le langi po o Yesu lo nalo. E au mai le lalo langi nei o sidi o le mafu anga. O le mafu anga o lea lofo lea tua. Yes. Mau masa nei tātou fa pe la vona lo fa me o le tua i le lalo langi ya. Pe la a faila o le fatu o le tua ina ia to la vea i le lalo langi. Yes. Tu mai le loto le fatu i le tangata fo le fatu tua i le tua. O la le mea te tau ona ia faia e tau ia tua i le o le tua ma usita i fatu nunga le tua una mai e dato. Pe la vaenga luna luana ne taua. Ia miso le vaenga luna tolu lea la tanga ia tia i fo le mission is to make Jesus known. Yes. O le fai loa tu leo keriso i le laulangi. Wari singa mea le mana i o le foi pertala apostoli a Roma. Femi o te le maa. A wa o te le maa ta la ile. Keriso o lono winga. E tu mai e data o kelo o te mine u tatu tau fai ho ile le. O te le lopo a mele tau fai tangata ma le kalesi e fai loa. A le mea ta ua lea le vaenga lona tolu na fe mai. O le ta ua lo tatu fai loa to keriso. Yes. A ua fai loa tatu. A ua fai loa tatu e kalesi pa fai loa keriso. Yes. So when the people know Jesus, they will worship. They will worship. They will worship Jesus. Iyo e. Wa ai loa tangata ia Yesu. O le me tuku liu me tangata ma vivi ia Yesu. Wa pi o le me mana ina we ta o le fia finne. Yeah, let's see ang tawag po. O le mission, it's God's dream for mankind. But the mission is to give your whole life to the dream of God. Elim failang ka ku fa ho le missionary. Mission is to give our whole lives, not just part of our lives. O le si me ka wo missionary is that we don't have another plan. The only plan we have is God's plan to bring people back home. Pastor, just want to touch very quickly on William Carey, the three-dimensional function of the local church. The local church. William Carey believed that the church was missional, meaning that a local church is responsible to send missionaries to the world, to announce the gospel of Jesus to every man that is alive. O winga la elena o te tonu le 4 walls o le matafa yoia le lotu lea. So se local church is to send missionaries.
O le vaenga lona lua na fo ile fa melantala my local church is local centric, meaning faungaina ile local church lengangana as a fundamental expression of le expressa kuaile upo le atua ya male atua lona tolu fa mai William Carey ile le local church is didactic, meaning for ile we go on a mission with an intention to teach. Pelan pa mai su mai o ila to I mea malava. O no winga la le local church ele va pea o fa inka ko Polokalame we're supposed to fulfill our responsibility for ile venga le mission ile la lolangi me wale o fia le ne fia fi le wa molta to maftanga na to missionary for ina malanga atu ia o te lol te mia to le la to to Polokalame let's hear your co-personal experience. How did you feel when you arrived at the mission field? Awai emo ia leo ka no loku wa huile kua ese malimele ole o ngalo fa missionary. I've been to India twice. For ile ngalo for your worship center lo for your India. And I was completely shocked for it. Thinking, oh, this is nowhere compared. Yeah, and I've been to South Africa. I've been to the slums. Yeah, Otelola. Olefefine. Pasa, la Totilo Sunga. Olele mo tattoo. It will be very nice for every missionary that is here tonight to share your experience. How did you feel when you arrived there? What happened? Anything that you want to say? What you call personal experience in the mission field, Pastor? E whaftai mo le amanoa sepi, whaftai o le itu ina atu le amanoa I le team na pole au sa malangatu. Ai pe o le mafuanga lea o whanongonongo mai fo isi tangata o I lava sisi o maua le usi u leo le fia fila nei. E le whapeo a wina nei misiona po nei tangata na wina Felika o no sisi lava I tūlanga. Nei o le taritonunga ma le wawa ai le upo le atua na o mai a le matau a mission paadinga mai le atua. Yes. Le na mafua I na wina nei tangata o te loa e a po I le tongo fia. Hai pita I ane o lo si stai ma le petolu I le atua o le atua e sa wia awala ia matato wa whaialo na whina ngalo na mafua I whapingo fia me umaia. Le le whapingo le atua langa o whalinga no mai mafua anga po ina atua wa maile I le lotu lo te whaite au e ringo le mono lotu o le kara o kwei ia ka te fia mama me ro mono o pe te meni ma whaite po sifu nei ka I loai and after you have suffered a little while the God of all grace will call you to his eternal glory in Christ will himself restore, confirm, strengthen and establish you. E pila se puna ko mai le tuete a ba te ina nei se le nei le lotu lo te whaite awa. Tu le nele ama le mai le au le na fa le loto o le sili e fa pe o no mo e tata le a le na bona le ama le perfil ngalo le tu pe mai au le tu e ona le o tu no ma la pe o ia na bala le ta tu wi no na manu ia fa va o ke riso Yesu e atinga no to ina na Yesu mai o ia le te fa ato o to e ia lava mai ia ka atu mawina ka marusia ma ia pa ba ino to o ma anga la tu po I ma mo wa ta me o le wino le Yes. Yeah. Ila le o le no tu le tu mai pa ta le tu le ti te sana ti le tu sana ai no o pa ta le tu no pa ta wina le ra le o le misiona le ya pe le se vi importante Yeah. Praise the Lord. Yeah. Absolutely. Na fu le mona pa no mo si tangata ile via pile le se me si no la veloro tangata Hallelujah. Yes. au mi se tangata ile sa me faya o I no e no matum o so ki filinga e wa ngala via pile le pa no lo mai e no e te lo ilo te le pala o le tu mai no Yes. ai o si missionare ape le tana le tu mai yo le tangata no ile mo si ele va pensar tu poi wow ele ngana wai tau te pino ta o sunga asu ape me ta la roa ila ko blale I me fa nga ina ko ile misiona e ngato la oginatu ye lo ya o ha me mo fo e tato
Tātou te whae ngā tuina ia whapena, na maua ngā mona li. Te talo. Ona leo katou luina nei whamoe moe. Ala tuina tu fo i au na malanga atono fo i so swani mo oe. Ono mo teo. Ia whaftai, ia lea tua whaftai le sunga i whawhengai ngā whaftai mo lea wanoa. I te rola tutu roa ia se whaasola nea fia no tātou teimi. O le peona ta ue a sa moina lo sunga nea. Sa maua mai le nenga luenga ina ua. O le mea moni lava o i lea ua ufa mau ni ai le misiona nei ia maritela foi o teimi. Le whaatonunga lea o le Great Commission. Ia o le Great Commission le pe avava ai le upapalangi mai go and therefore make disciple. O le upula le whaatino ai le obedience o le tangata le whaatonunga le o le go. I just do. Te ngat paua le mta tu sia lua e whaatino ai it's an action word. O i lele. Ai o le mela le ua pei ua whaamau nia le tangata ma le moni o le upa le atua. Mantu mai ia lo sunga whai whawhia ngai ngai mai sia o le whaafonga whai le tatou. O lei ai la le a foi mta upa sumalo no tu sama reko. E ufa pe when you go, signs and wonders follow. Tele lao teimi. Wa tato faita wina experiencing ale upula le atua faita wina. But you didn't understand and experience without going. So ole winga la tala ole teimi ale na mato wo i preparation ni na amata ina mato loa ia signs and wonders. I must tell you, or fair for yellow tala, on very expensive, pa sese, pocket money, stuff like that. But we can see the provision of God in the preparation. So the wingal tala yellow upu le upe masani una le tua. So se vision always provision. So le langa va mato tu langa le ia mato wolo ia o me moi. Na ua mato tau no tu pena sa no atu sungai fa fenga o le telefa na ngi no. E la tu tele i first time in mission la tu tele experiencing ia but o le temina le mena mato va ai ti le upo foi le glory to glory faith to faith o le fa unga le tua na mato langona ina fa unga le tua e tinga lava le fefe tinga lava le popoli ana u saul fa unga fa lua le tua nga mai le tua le nganga pa ia le to inga paunga matuale mai fa so yesu tuale mai tau tala i lumo tangata tuale mai e a foi siva tuale mai muli mau le ngata fa ungana pa o le temi ta talo i lumo tangata e va ai lava venga i o le tua signs and wonders le ngata o le fa ola hino tangata that is the great miracle ia e mai se o le fa mali in o le va ai e fta ngisi o tangata le temi fa so ai ia le upo le tua o le o ila le o matua fa mau nia o tele temi tato temi fia mana o fia vai e popula mata se pili fia vai sa vali pula mata sta waso sa vali se pili ia po me uma pena a le fato a u loi o le temi tato te o ia na fato a fa mata lo le tato le tua ile i ona va venga malona mana e lave ina il tangata le lo ia pe se fa so atu ne ia Yeah, thank you, Pastor, for the opportunity. One thing that I wanted to share, this would be my first time traveling overseas to do missions. But there's a massive difference between going overseas and serving here. One of the biggest things for us is leaving our kids. So we have 2 children. So that was a big test. The second thing for us is going overseas, not only the travel, but the different, the time difference and also the weather there. For me personally, we went to a place called Rambosa. O le area nga pasta, there's no grass. It's just brown all over. The air was hot, it was a really hot day. No one thought to put on sunscreen at all. Ai nga testa ia ul nga aso. O kasi savali nga savali ai pele ka ko savali ko nga ba. But that my first day of outreach was basically there was 6 of us. E lesi ko olua le speaker ai alanga Yesu lunga le mic as we walked through the houses. And through that area, and it was, such a great experience. Another thing that I really wanted to share with all our viewers is
when I was there, I was reminded of Matthew, in the book of Matthew, where it says Jesus went through the towns and villages, synagogues, with compassion. And I just want to really emphasize that if you don't have compassion, if you don't have love for people, ele ka kaunga e alu. Because one thing, oh man, they're just sitting by the road looking for food. Even people who are there, they go and sit on the side of the road, you know, and that's why I was reminded, like, if we're gonna really go with the unconditional love of God, one thing I just want to share to everyone: it's not a nice smell. The mission field in South Africa, it's oka. You know, you can't tuloa, you can't go, you know, you have to go with a blocked nose, you know, cover your eyes spiritually and be prepared, because there's a lot of things that can happen there. Pastor Matthew and the mission family there, every time we're at the lights, they say, "Vili lunga famalama, I will call famalama," because they can just put their hand through and take your phone. So there's, you know, it was such a great experience, but I will get the team to share on the rest. Te lava. Okay, whaftai lava mo le avanoa. O lau experience iai I le luava yaso a o iai fo iluna le mission field I South Africa. Ai le a o tapena ina le malanga ele o mo ele tuina New Zealand. O le taimi mua lava nei ua o awai I se ngaluenga fa Missionare. Sa ia le langona fefe, sa ia le langona ma. A o tapena ina mato malanga sa faya mato tatalo ma tuina tu foi angaponi. O lea o from there o inana tapena elo tangata le tu falianganga e mai se foi le tu faltino o le mato aso mo tanu e Felika sa onai uso fo I pole uso I Afrika le ngata le sungal fa fenga nga malfaltua sa mawaile mako connection like e pei lava ua leva na mato masani ua fiata sanga o mato ngalulue. Ai le ngata foi lea o le fisosoania le nganga pa ia sa taitaina I mato ai le ngata foi lea o lo uia tangata ele I whapea sa whaingata o le mato sa mua sa mato va ai tangata tangata nuu a Felika o le lato fia o lau mata fia sa whapeona whaafeloa I mai mato o ina sa langona ile le loto papea. Oh, this is the place for us. Ele se langona fefe. Pe ona ele tele o taimi ai mo tele I Afrika. O le tele o tangata mai wai Afrika. Ai se a o mama wai Afrika. E tele me tutupu Afrika. Ele sefe Afrika mo oto. E tele fa amai o tala umai na mai amato. But ole sa inga male tapenanga na yaile atua mo mato sa fa mo le atua ole aso mo le mato tala inga sa va aia le loto e tangi le loto ona ole alofa I tangata matitiva. Pe ona sa noa le falitua ya nia. If you don't have compassion, ale o ia o se alofa ia elea o ngale ngaluenga fa Missionare mo oi ai ole nau ta inga lava ole ngaluenga fa Missionare ole fa iloa atu lea ole swafa Yesu ole ta o atu lea o Yesu I tangata ole loa ia la towele o ia tona fa o la tanga. I am so grateful, I am so blessed, I feel blessed. Bo mfayo na o fatsa wina le ngaluenga fa Missionare o te faftaya to foi sunga ya pasta sepi ale ngata foi le se ta mafale nganga ona ole neya vanoa kas ole taimi mua lava ta pa penta no mai pasta pui ia te o mato sabalinga di taiao ele mission de e Afrika. To be honest, olo fa fonga le nganga pa ia ola talang na fai kulo ngoi lalo para kele lo se mea o kele lo se Bible cover to cover
pa o le anganga sa ia o te fia alo te fisosoani I tangata mativa. But whaftai le atua whaanga ina lo nei tangata whatau wa. Au na mo ia, but I'm looking forward for more mission. Yeah, I'm looking forward for more mission. Ia vi ia le atua whaftai le mo le manoa. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for the wanganoa. Before I go, there was a verse that prepared me here. It's James 4, verse 10, and it says, "Humble yourself before the Lord, and He will lift you up." Honestly, as I prepared to go, God was just telling me to go empty, and He will fill me over there to come back as a sioki vai to bless people, to pour that blessing onto them. And I just thank God when we landed. Oh man, the joy of the missionaries over there welcoming us. It felt like we knew each other before. When I have tailo lotu na missionary o vaya pelinga luenga o tausanga uma. The experience for man, I cannot explain how blessed I was, because I have the heart to serve. Over here, I had no plans. I had no purpose. Like I always ask God, help me find out what it is that He wants. What's His purpose for me? What's His plan for my life? But when I got there, man, this is a missionary life. It's what He wants me to do. I went with a sickness, and glory to God that I came back with a clean heart and a pure heart. O ausa mai faku lewa o sau I raised up my hand that I'm healed, and I thank the Lord. Ola sima maoli me wa ave ya we e heal mai ai. All plan le tua. O ifa iwa mai is a confirmation that this is the kind of thing that I want to do in life. As a job, is to serve God. Telefo o places ngomako wo ai. Every time I look at the little kids, I always have that heart of loving them, even though it's not mine, and that's what God wants. He wants us to help the little ones. He helps anyone that's suffering out there. Yeah, I know that God has a plan for me to go back, and I'm praying that He will make it happen for me. In Jesus' name, Amen. Hello, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Again, for my experience, it was the beginning when preparing for our mission. I had this fear that I couldn't go out. I couldn't say to people that, oh, Jesus loves you. Jesus is the way, the truth, and the life. But man, going on that mission, all I can say is it's been such a blessing. I mean, I have no words for the experience I had over there. It was the people, the missionaries over there in South Africa that really encouraged me in each and every one of us. Each of them had something to bless you with. And, from their experience there, it's been really touching to me. It really touched my heart. And it helped me grow spiritually, because when you're over there on the mission, you're tested physically, you're tested mentally and emotionally to see if you can handle the life over there, living up, waking up early, to working throughout the day. And then you're tested spiritually as well. You're tested with your faith to see, can you handle this mission? Can you handle this work? And going there on those 2 weeks, man, I've learned so much. You see all those people there, they are starving, they are poor. And you see the things we have here. It teaches you to be grateful, but it's also taught me that, we have to lean on God for things in life, anything that we have, that we are suffering, we are going through.
And once you're over this fear, like that fear that I had at the beginning, over that human, that mortal fear, then you can do anything. You know, in that freedom, you can help others to show them that Jesus loves them, that Jesus is the way, the truth, and the life, to share Jesus' love with everyone. And this mission has been such a blessing. Swafa Yesu, Amen. Praise the Lord. Yeah, paftai maloa vanoa. O te fia au maia ia le saunoanga Yesu a o le ia fio le langi. Aua tau te o ai o Yerusalema. Whaatali le mana o le angang pa ia. Wait for the power. O le langona le nana o walu maawina ua ta penal malanga maanga ia tu. Sa ili level fau unga le angang pa ia malta ita inga le angang pa ia. Ai o se mitanga mal faftai tele loto ile tua e taunu watu I sungan fafenga inga mal fal tua e se missionary o lo yai la tau ya Afrika na langona ina le matou fisota inga mal tu fata singa na langona le mafana mal loto tele pe yona sau no initial team e pe yoma tau se a inga waliva na mafuta o inana tu puele loto tele o le ala val fainga tau fafo I le fiolo le anga I ma matalinga luenga o le ua fausia le matou tasi tu tonu le unity I tu tonu le matou fale mal matou ainga ina ua anga I le area fo isafa pena na matalinga luenga le aso mua fate ia lava lo u tangata wa leva fo ina ta la ma ngaluenga fa missionary nga ia tula lo Wellington manisio area inei e te fiu tau tala noa tu se tangata ala ai e alu tangata lana pisinisi ele mafai ona tu mai pe tu mai sina vanoa even for ye kuiku il fai koko ama sa vali e fai lava sina fai ngata ngaluenga inei a o South Africa e fetau ia tu matangata e ui o le taia o po fato ate se fulu ala wo o mai fanu pia se tu lo lava e feo ai mai lava ile awala mau o mai le taia ai e ui le na o le fanu pia ai sa tu mai lava no ma tau te tala no atu yai o se vainga matau tia lea ona po le afo ile nati mai o le tele tangata e o e fainga luenga e o ia la tau lava fufuanga ai sa tu la mama mafaava noa mai le minute e ta watu Yesu o se langona fate ia le nai lo tangata ona o le SS o le awala ma le tapenanga le anga pa ia mo matou o le si vainga matautia le awala na matou savalia o te tali tonu o una o walu te le o ato le malo si o le tino ai na o walu lava o le mele e langona ile fana e tio le loto ona o le faonga ina le atua na le tu le manga ala e pe ya lo te filiuli wa ina na fasanga ile si tu e wo mai tangata ile mele na o tu wai mal matou team se tasi ba inga a winga ese e umana faola ina le tina na nga I mai e alu ila na fe au ai alu lo la fale au mai lo na to olua o fesilia tu pe ese me o mana o mia e fia falongo longo lo na to olua I le tala ia Yesu o se vainga matautia e talu lava na o savalia le ala ma iloa fo I matalia Yesu ke viso ele tupu se langona fa pe ele tupu se me fa pe va ai ile hanka o tangata il fa le nganga wala to fia mana o ile tala ia Yesu o le ngaluenga I o le tala lava il fa o tanga just the salvation ele o maybe another 2 or 3 years wa yaini apostolo wa yaini profeta o fatuni si ekalesia ai le taimi nei o matou fainga malanga malina o le tala lava il fa o tanga ma le tala ina luenga Yesu tala le leina le amatanga ai o la fo I baba ai ile vaenga sa matuanga I tele ni lau ele o lo ta lai o lo o vanoa so e mafai ona tatou fa atau fanua mafau fale awaile e taule ele ai ni fale sa
ai o le ngā lala o tangata i le fia whaalongolongo i le upo le atua. Ia o lo ulalangona, mana o mia lava ni Missionaries i tele. E muli mai tatala le loto o le loto le afionga pa ia le atua. Ai o le gospel lava lea nga luenga fa missionare Yesu lalangi. O le amatanga le na o le tala inga. Ia man nga luenga o lo mana o mia lava le nei taimi. Ai o se tala tu le nei tu la paftai mana no. O sa wale le vai nga tonu alea pasa Kupa le ele me le planting churches. Ole fa mo po le sa na mafu le fa taule. Le fa no man pa sala yo. Le sa mission station. I guess one of the strategies is sa fa online a missionary na man. Or strategies William Carey. Ole create more mission stations. Or mission station la nga kay pe o se area for where missionaries will arrive. Amen. And then we'll send them out in whichever region. Kay pe la or India or South Africa melene. Wale wa open mai ia Malawi. Yeah. O for yo Kenya. Ya mai sia tunu uia le ia ole ho foi le ia ina ia ma fai ona fa onga le fanua me le o i South Africa sa mission station e ma fai nga center kwa missionaries o le ko Congo Africa ia so sister it's coming I'm working on it I guess ole si project le ka fo nei ole fausia ina leo ni fane ho ina no foi missionary e ho typing units one out of neto wa fanua le tele pitolea so the intention is to build units for elem vai ona ai ole na fa moenga ena ia mafai ona ho missionary avel sala le think for le wo tatu tino e pastor New Zealand. New Zealand used to be a Christian country 100 years ago. And we have now seen the deviations in New Zealand, my gospel. When William Henry brought the gospel here, so se lauto sangatalua sa fa pena na centro ile le Yesu ma le lotu New Zealand now it's a secular country Amen. le ala mata to experiencing ingai e ka ule o respond ka le ala mata to falong no te no all Africa e se la le to inga people are responding because they know they don't have any alternative. In New Zealand, we have a lot of money, even though they complain. But compare New Zealand to South Africa and India, if you will come to India, one day we will go to India. Yes. You will see what the desperate of and I tell you, Pastor, the answer to the demise and whatever it's not functioning in the world is Jesus Christ. Praise the Lord. O matato mauti noala. O le mefo ele o te manatu ya uia. O le tato nga lueng fa missionare o tato nga lueng nei. O se usita le mandate. And remember, a mandate is something that is not an option for us. When God has given us the mandate, it means that we have to do it. Like it or not, we have to do it. E pio le ta wala ia mapaptai Suluape me ia pe no fo ile misiona na fa pengo fie ona fa ta lu fuanga lea ona on fuanga ma fo ese apostolo fo mo vai atu le sui fua tsunga ya viniam le uma fo in fa pengo fie ma fa ta lu ina misiona nei pe Africa bo station ia lunga fa pengo fie ona le mana onga le se me fa mau tu wai fo ia o sila me le te va vai fo ilu mana ia fo fa longo mai si tangata ia po se ekalesia o sina me ona o fa finga tai nga lu e fantasy o ekalesia ona o ye mo me vai loto ekalesia. But if you have the heart for mission
e ke le tau fesili po ile kalesia pe la na ta lo wa tala mai tunu nei a lo no winga o le alme fai ele se me alu is not the worship center ele se me po ai po le assembly po ai lava lo no winga ana tu lo o le mo le tua da tu te purpuru lima da tu tongi ma fa tas ke le fa fingo fier da tu ngal wenga o le mena le o tu pule te mi le ni fa finga ta ya ngal wenga o da tu finga wa ya po ile lo tu po ile lo te ira kai au le lo kwene se kai au ile ai ngalo ya ta tu ma fa tu nai le mea le mana oile tua ila na lotua pelana e ta ua mea nei we're heading to there lono winga o la fo ile longo na ia tia o fo ile le as a pastor of the church ia por fia lava lau te ia uloa lono winga e te tauna ave tongi sa ma aisia langa o lo ula ngona na o loto mo tangata le iloloa pe folana e ta ua nei le team Patai ona masala o tu va ia tu yata no va ia ia nga ile team ia le ka ki solo fala o lo fale ma ni buli bua e wale unga ai ai te lo o le falawa i Afrika pe o le aulo i tangata nei e oe ia fa longo me fo ia am ia o mena fa finga tai tangata ni because we have everything but out there yeah, a lot of people like they desperate like logo vinga o tangata i fa fo o e kakalo le siaso pe se vai va ko le siaso but this is a hard for ile lo le tua mo misionale nano a fa fo ia fa longo mai e te longo na e te fia alu e lo isu teimi e fai le ai awala e fai na e fai e fai na e tone tinga le tupe so soani wa le langona na le wa ngal misiona le na wa mai le tua le si langona ya tia umanisi me fai mo misiona isi misiona e toe awinat e pela na e fa longo mai mata to wa fa longo ina talo no ina nei mea e lo se mea salotu e lo se mea a un nei e lo se mea sunga Suluape ol mana ongo le tua mo lana lotu io e pe mena na sui ai lo to fo ile tu nei le nei ina o vea ma fai fi au ele sia nga na tu te ka ko ke femisa ai ma ka ko filo ko ngai ala fi oti tanga mo se oli o se oli ka ko ku le fa sino ta tu ile tua va pe mai le tua ele le lo fingo lo tu mal mena e fi au ya ele fa lo fina ngalo io ai fa lo mai la ile sole nei io se fa fango vo ile mo ta to pe ona ta ua fo i le matitivo tangata la io e va ai lisia so pe au lia lisia so le hei oni me ai wa o sila me ia te va ia la ingona to sina mai tangata fa longo le pola tua ono fia ai a o sina awala ta tu te mafai ona pe o tatu tratano na mitango ni mita upu Suluape i meto tia fo ina fa nga tangata na malanga mai na o me tala le sa mo o me o na la tu ilo ele ngata ole o me ai o la tu wanga va o me la tu te o ina ia fa fingo fia o mana onga ia o fike riso yo da o fo ila ele fo ila misiona ia le fe au te tau na ave o Afrika ia le tele o tangata fa ngo mai anga tu spa ia le temine o fe ho fa ilonga io sala vai fo ilungo tatou o le tatou Facebook e lenga o isi WWF o le e isi go isi fa ilonga ma lenga ia mo ha o le city o fa o ina isi tangata a fai o nete fa longo mai ia man onga fo na pe no e fa longo mai o fa ngo fia yo fe au mo Afrika o le fe au mo Afrika o fe au fa o tanga mo ke wis ia le tua pe na sa no Suluape o me voy le pasa ale te tilo ne le in Halleluiah Missionare, yeah. You don't have to be a superhuman being. Yeah. You don't have to be qualified. Or mele for le wale tato fa longo tune. Yeah. Pusa on the mission field, it's one area. Penta uelo sunga asolo. Me e muli mai nei vai no. Ole beauty la le mele. Le e kaukele o mangi kako fa longa mangi kako. This is just purely us and God ole demonstration ole power ole anganga pa ole tua ma fainga nga wenga wa ya ita ya ole atono apeta ngata ole you have to be this or you have to be that in order for you to go yeah, but ole ngalung fa missionary if you just make yourself available. It's amazing how God could pick up somebody from nowhere. It's good. If I just wanted to mention for the tato Polokalame. I'm grateful to God for you, Pastor. Praise the Lord. Thank you, Pastor. Missionary. Yeah, manga for your walawina tato ile tua. Ol memonia ele se ngalu nga
e mawhai se tangata to atasi, po se lop se kasi ngā whai le mea lea. If we go back to the LMS, the LMS stands for London Mission Society. Ole lako ethos. Whaapea lato talitonunga ole whaavai ole LMS. Is to take the gospel of Jesus Christ, not denomination. Not denomination. So when the LMS came to the Pacific, they came with the gospel and never to mention any denomination. Well, the senior party told the people come from our local government to low. Yeah, they have yoki kaka is over. Yes. I'm a fine on the tatia, is a tattoo denomination. A tattoo on my fatasi, while Luca found on long effective denomination. I think this is the beginning of greater things to come. So true. The togetherness, the binding together of all the Christians. Denomination, five of all of them love it. I am afraid no, my umatato with Paulina. Oh, I found in the car. Elena, that's all it needs to hear. Amen. Elena must see me out. Okay, Lohoina. Ole amatanga ni o se mea mana ia lumana. A se mea na o fia psilia tafa mole mole. Ole asa utou, e foi lele au kou iei kongo le bisen fio. Ole a se mea na avatu ele atua. Apart from being there, foi lele, ole la te tano no atua ele. Let's say we're going to be with the Lord. What will happen tomorrow? Ole upu leo te tultuli, ole upu le legacy. How can you begin to build a legacy, then when you are long gone, that spiritual legacy still lives on. William Carey strategized. He went into the mission field. He did what he did, and then he was gone. I almost came in a lema for ngalo ke upoto ina. Mana mea na fai de tono le mission field. E o mala ke minga le ma ko inspire ya lo roko. Amen. Lo vinga la tala le la sili la le fa. How do you see yourself creating some sort of similar spiritual legacy that when you are long gone, that people will still be talking about your life as a missionary? The whole idea is how can we inspire the next generation? Amen. Pastor pastor mole fasili ni tula le fiafi. Peo se tasina me pese me musa sa tono lo fo tangata. Le yo ya tule ile tu amale sta ya tule tu ngal nga fa missionary. Ole me moni lava ole me le o fa ile tu ina ua ta penal ne missiona. Sa o I ole me le na u mo ura just ura vale tanga teno wa ile nei fa na uia na mata wo ona fesita la vo ma a ole me na ulanga I ole me le wa ole le kaile telo temi ole le fa ta pena ina ole si next generation. So I pe foi la ona sa tu talinga mai fe awol fa tanga ma apostolo ma ila to ai ole nga fa tai foi le au no I lo su mai fa fe nga ona le fa ta pena ina pe la o fa na uni ole ana yaile tulanga foi le ole popole ole fefe pe fa pe fe in fa ta nu me pena ai na ta ma fai lava ia ma fai ona fa ta pena ma ave ina ia ma fai ona umatu ia tatu temi a la so o mai lesi a ngata pulanga la tu te fa wa wina pe le fe awol tara le alawa foi mai malato lo ai this is it on mele ta wona fa ma fa ta nguina I tu foi temi ia pe la ona mo maule a fine ia penyao le o avno mai ia sister Lina ma tu ila tala va ma mirror so they understand and they believe le a foi ele to mutar fi awal faultanga pe ata penal ele na o tato ia wa for example wa apostolo wa fa evangelia wa no etatau ona a afia e o fata pena ma tupulanga talavo se tu lo lava ata to mata ni le fata pena ngale fata pena ia la uleta ia le estasio ekalesia le etala ina ia le si foi tala le e te vai ho o fana witi ho ilungo o ala mangala
Longo inga ora wa la tu fata peneina le ai a tatou faia fata sia le tulanga le. Longo winga o fe au tana le la fata teleina tangata e faola ina ma fa wina faftai. Whawhataila mo le awanoa. What a question, Pastor. Like, really, how do you plan a legacy? I mean, I'm still quite young. And like I said before, it's the first time I've gone international for mission. I would think it would be our works and how we portray ourselves. I mean, you can go on the mission field, but if ele o saolo motive e ke aluai, le saofolo attitude or your character, it won't work out. But what I'm saying is, if we're not led by the Spirit, and you know, in how you portray yourself out there, and I believe it starts from home. Like, I know that we still have a young family, so it's us teaching our kids, like, this is the field that we serve in, and one day our constant prayer over our kids is that they may become pastors, missionaries, to also do the same field that we serve in. Wow, what a question, Pastor. For me, for myself, I'm going to speak for myself. O le ngaluenga pa misionare le na walwe fai. Ia ele ngata o lo o ta'u ato Yesu. Ai o ngana o wolai. Not only that, coming after the mission, ia ile nganga falele tu mau ile now ile upole atua. Ma not only there, going to South Africa, but go for mai o le mission for ilea e fai I te tonu o lo ainga o la ngaluenga ma my environment. O ina e ba ai mai fo ila fa now and pa pele to pulanga talavo o se fa ta inga le lei fo ile mo ila to ile lumanai pa ftaile mo le no. Yeah, can I ask you? Well, since you're just turned 21. What do you think you would, if you were given an opportunity to start something like what William Carey did, creating a spiritual legacy for the next generation? As a young person now, so you'll be thinking about those that are yet to be born. Let's assume that you are living your life now, creating a spiritual legacy for the next generation. What do you think you would do? For that question, my answer would be just serving. It's basically, you can serve. It doesn't have to be great things that you do. It could be small things as well. You could work behind the scenes in the ministry. You could work behind the scenes in giving financial support to our missionaries overseas, or even here as well in New Zealand, or wherever in your home country. To create such a legacy, I think, would be serving God, because you want to show God through. You don't want to show people yourself when you're out there. You want to show God. You want to be that light to the world. Like a light unto, so that you can show people Jesus love, Jesus actions through you. It's about your character that you're showing, but it's not yourself that you're showing. It's Jesus that you're showing unto people through your actions, through your workings, and it's pretty much just serving God. Oh, Jesus. For your question, Pastor, man, it really got me thinking. But right now, the word "go" it's what's coming into mind, because there's only 10 of us that win, and in the future, I know a lot of people we're setting an example for other people that out there that's still looking for their purpose in life. This is the kind of thing that you might want to do, and in the future, I know there's only 10 of us, and it might be more soon. And, that's the word is go, the action word go. Amen. Thank you. Ia whawhtai malo wa wanoa. Tai malo wa wanoa.
o le tali atu i le whawhisili o loo talitonunga o le o le new generation alofa i le atua a kapit love. Ona e peila wa lau tangata wanse e alofa i le tangata i le atua e mawhaino na whaia mea malapa. Ese mai le alofa whal matua ma le alofa whal tuangane le alofa whale wo. Ai wanse ola i le alofa o le atua i tutonu ia te oe. Le eise mea e ngata ai lou oli o lou fia tālai o lou fia au auna o le serve whatever e te mawhaia ona toi whaia a nofo le alofa i lou loto pei o le alofa o le atua i le lalulangi. E te mawhaia mea o lo ulalangona a mata atu li teimi nei o na o tupulanga la aiti pe whaamalosia le o ongo tangata e alofa i le atua ma ia whaia lona finangalo whaftai. Taip salo lo i tangata le sini mai po le angangana e whaonga i le Missionaries Africa la tua tula au Missionaries le po le sunga sautonga e po le angangana nena la tu whaonga ina whaftai. Ia, whaftai mara whafsili ia mo le sila fia le sunga i o ngangana o le na whaonga le ngangana Inglisi. Ia, o le na mato tau mwhai o lava fo i le tūlanga ngangana. Ia ngangana Afrika, o ngai ale e tau o le solu. Ia peila o le saupanani, ia lo ingo o le halou, ngana whawhengo fia whapena. Ai o le tele lava o le atunuu ia malama tele ngangana Inglisi. O le sila nala mea ta ua fo i le matou wanga ia tule i Afrika. O le tasina mea na matou experience inga. Ia tu ai ia lawa nga ia na whanau nei New Zealand. Ia pi friends ala la to English ia o tamati fai popo mai sa vai whanga. Ia e matou English ia maseng fai na whanga. Broken English, heal the broken heart. Ia o le broken anga e malolo ele mai. Tang ye le mea uli ia ona ole ele kau ku unga ia ka sa wale nga ia fa so ka ile in mar tam into and you know like that ia ayal wa ya le upole tu so awate pole ngana power me na oile tu pensa no le sunga le fa fenga o low availability ia fa mai le tala le tu lan fa prophet Jeremia awate pole o te tu ua upui lo ngutu te tau tala ia ngana mai le tu le lang fa tai ole mea fo ile e tau tele mo mama mo tato a waponga po ke la male tu no o ia wa masalo for example like pe intia o va kule afe mon tupu ia dialects alo no vinga la fa ia singu ngumi pe ole la ko common language is English fa ngo fia lana no communicate se vanga nala isia tu no ke pe Indonesia but even Indonesia le English is I don't think it's something le pole tangata because you will always find your way around pe ma fe ona offer le tangata ya ole plan le yai le mole going forward ole global mission ole va ai fo le I awala me fai ona open mai ia mo me open mita missionary malangai ina ia me fai ona fai ngo fianga travel missionary mai isia tunu I think around 1800s mo missionary ia na mai tala le they didn't need a payment related to enter now la se la le kai mi la ka ko yai ole blessing la le mo ta to New Zealand is that we could almost enter any country without any real problem ole struggle la le ye ni Samoa ole finga tana mo pe mi ta mai tangata ole pinga fikira le mo ta to we can almost enter into any other country. Ole sad news today. Not many people are willing to go. Yeah, that's so ole me lo vingala le fa mtalanga le fa ya tu. Ole fitalenga le su ka ke mo le lo langi uma. Ma le ola. yes. Yeah. Yes. Ma le ola. Ave le ola tangata mo le. E me ka ko mo mai.
O no winga la. Ole matoi mana o mia la se Polokalame ma fainga raise ile awareness, and this is the reason why pastor ole because I think because awareness o tangata. It's probably the reason why people are not thinking about mission. And so this is why I rely on people like yourselves. Amen. That we could turn this generation into a mission sending generation. That we are just not going to sit here and wait for the return of Jesus. Amen. That we're going to be very proactive. That's right. Stance there. That's right. In order to fulfill the Great Commission. Mandate because alang alimetus pa ya hulele e amatel ay ngole tu fa msinonga ele fa msingola ka ko e seoli ai fa msino tato polal mengale fa ya ne mga o yeso but si ole fa to nunga le yeso before he returned. I think the last statement he gave out to the disciples was to go and make disciples of every nation, and that was it, and then he left. Wow. So te loala pasta saunga pasta me ta ua le fufanga le mele I mana mala tana talotu a Suluape ele o pongisa tu spa ia ta tu spa ia ole si fa ilonga le o tangata maua ele te mi fio mai Yesu a pe me mo o tangata le pale o tangata na te ta ia mamanu maloina le si anganga mo le tua belana ia fo le fa malosia ile vai pene ta ua na tata tano me le matanga fo le walo rale ngalonga Missionaries te o motu o le tangata e o mai lava te mi nei ai no fo me va ai me ala langi o le mau ku o le me ala langi pe la fa ka inga ole the All Blacks le pole au New Zealand le Valentino nei a o le mafu fongo tangata New Zealand e ma fu ona malosi ma le All Blacks le ma ka kolengi ma ka meki the young generation lai lalo se o me ana mai lunga e tu mai foi la fa le nganga mo ka kaunga ye ka ku mai set nga mo ta to foi le as the church no wing Africa ku manga o ngi moku le alu le ola foi it's time for us to equip the young generation gay o fe o ka ku fa ka si ya fe ma fe but this is a time, is a wake up call for the church ba ta tu no lava I fa ola ina dia nganga ma wa mai foi la missionary now fa mai o ma le afe ia tangata na fa ola ina ia e fika la le lua va yaso lea to imagine all le mission le masina atoa na fika le kanga ka wa sao pe ta tu ta ole mau mo le ta no ai te malo o le se ino tanga mai dafi wa ngale le lua va yaso lea wa la ve ina mai nei tanga nei mai se oli no wingol fi ngar tanga pa o in me fa ta wa fa malusia ma tu mai ta tu le ngona fo le o le lo fa ile tua o ta tu wa lo fa tanga ia manu maloina now is the time to start inspiring people. Starting from our children. This is something we're talking about mission all the time, and the more we talk about mission all the time, the more they catch the vision. Because I tell you what, whatever is your burden will also be your children's burden. That's right. Your desires for God will also be their desire. They might not catch it now, the influences, but one day they will see. They will see what my dad loves God and he loves mission. And I tell you, that will be so infectious. It will impact and it will challenge and inspire many people. I saw when I studied the history of mission in the Pacific, one thing na mafuai ona tele missionary ia na o in 1800 from 1839 to about 1959 at least. The church in Samoa sent out so many missionaries, and then gradually, and I'm not too sure, or we now know it is not. It's the other way around. Yeah, right.
Ale bela o kupu so le o decline mission sending. In sending of missionary. What increase la fa ingo ka le fa la. So le fa la uta tu le tino ne. Ma ko ai ko mga mia great preaching who brought the gospel to us. Ko kikia overtaken by Islam. So it sounds like we need to go back to Great Britain to take the gospel back to them. Amen. Completely overtaken by Islam. I'm glad for local experiencing I think we are Pastor. I think we need to be very proactive and our stance towards mission. It's time now to that we could come together and continue to inspire. Ole me wa yele Polokalame le o ino tangata tono la missionary Samoa. Le training o tangata ina ia mafai ona lato ko pinga ia situation e missionale wa mele tupoto mele ka o cultural shock you're coming from a culture in New Zealand where you almost have anything you need arrive up to give one bread to someone. It's like receiving $1,000. I remember like I mo ku waile for man, I think I was crying the whole time I stood there. Because I was completely shocked. I experience in India. We are now seeing a very complacent generation. They are happy with where they are. They never want to get out of their comfort zones. You got out of your comfort zone in these 2 weeks, and then you really saw what happened. Amen. Yeah, don't wait la. O se lo ile motato de lumana. Yeah. Pastor, it's just met esta uno. Io tatu taimi ia pe ona vende ia no fo lele ona pe ona tatu no atu fo ile nei mata upu. Ma fa lo mai fo ia ona le tu mani so mata mai fa te tele lo tu lango I tupe. Ma me o to fo ia e me for sunga o nga Suluape e me se ole kale sia nei sa no ina me fundraising na ma fo ai ona nga ile le Missionaries o. Ma la o ile lu ia fa no mai. Ina wo o Missionaries o ia langona fo ile lotos fa au lo yo. Ia o besalo isi account fo le fia fo ai mo le account o le au na le ia lo nga lulu e ia so mo le ia so mo le fanga ino tanga tamativa ai me so tala i o le fin ngalo le tua pi o le sila mele we ai le mfai ona fo malanga o le simele fa tino tua I lu mo le tua ia lo lango fo I ngaluenga o fa missionary o pa ta tu te lo fo tu spaia o la wina tu fo il malanga le na wina tu pe fa malo si au fo ia ila to lu mo le fio ia ile fa I mo le ngaluenga le na fai ma le ngana le nga I fo ile lo awino misiona ia pe ko si pa kai nei missionary o leva na fetai ia fo ia so mo le ia so mo le matausang ile tau fenga le tala ing not finga lo le tu lu e fa no mai le so le nei pe na ta o fo sunga Suluape ma ia lo ia o nga missionary o inai ia ila to we fia malanga pe a feite na unaula ve te awina o Afrika pe te lotu ia te o FM te o te fia lo te ngalu Afrika o te tuinga o te alu te ngalu Afrika malela ngona ele o di lotu ai o fai al fina ngalo le tua ma fata no ina manu malo ina ni nganga mo le tua ia fa no mai fa te tele e la to mo lo mata mai te lo to tele ia lo mata mai ia fa no mai na to fo ia tupe ia fa manu ia tu le tua I mea uma ia to iloa o le tupena e fo ia lo manu malo ina fanga I se atali o se afafine o se o fia ai I to tono Afrika ia e na to fo o company ia na fo ina fo ai fo ile misiona na nga ia ia vi ia lava le tua fa tai Kalame nei po so ia sa pe topo kalame le fangingo tangata ni vai aso. Hasta ia mo le no o le aso la na matu no I la so to nai ia aso sa loa na mo sa ninga pangalo tangata mati o le singa me ila sa
So nga ole singa me tau tiana na sa uninga lainga lo matanga tai fafo. Ia e mato watu penta ua ole metau samile fi tele e dikale tau fao ne tato. O ile e fa le anga ina ne tato ma se tu lo lava. Ai pe ole Burger King pe ia ole KFC nga le Afrika. Ole falawa. Ia sa mato fa amata tu la sa asonga fua asolua asolulu astofi ia asfaraile asto na ito ya sa ole fanga lava ia tangata every day ole perfect tu ole very simple message na avi ole talale ai pole afo le avatu ole upole tua ai ale fanga le Afrika kwa le karkongo le Afrika io e pe ole simple na ole ole ta wana ole loinga every day e whawhanga nei a whirika. Ia ai o le whesiri. O whea mea mai mea ai e whangai. O la lawana a mai lawa i tanga nei Missionaries lai o. E ala i whātua tua. O le memba riana, e le la nei tau wawai ana i lunga le Facebook. Tai au matou te o ai tasi o whale o loa te le lawa. Ia e taunga tā le ono o matou tu i lunga le whaitutoa. Ia matou pito i luma onga e fai fosiko o kele o tangata uli o atu e tau whaol whalau i tono le nganga kala mai askulaki e se ture peo laka pihir me fai tono vailele a le vavela matou i me i le whakanga i whalau ia matou te leo mai ma whalau a le mafu angal matou e a mai whalau lea e toi whawhanga i ala tau Io o le ala nga foinga le matou te ia ai whaftai le tu o le na ia tai a umalawa na matou watu foi le matou mata ia e foi le a matou wo tai au i falao e tau wana tu i fa malo alo tino wa ke fa longo ko ku rei solo e me uli vo ia ai ia vo fritatu sa mo fa malo se titi ia pe o tale tele mlang fa lo basta Pero tu langa na foi le o vai o te tele tonu foi le ngalo fa Missionaries e fai asi que le commitment le ya ai o le talo fa le tu ya understanding le tato e fai ona so soni fa tai tu foi na ya to o lo ma fai ona contribute le mission ona ele o Pero se ngalong fai ngofia le me fai le tau fai ia maintain pele commitment le. E na ia fai ona sapalai ia mana onga ele ngata na Missionaries o fa fanga ino tangata. Vai ia ele fa penga se lau ka yo mo. E vai a sito tele o ele se yo le ngala ta pam talanga pasta se meti ta. Ia ko sta wal bele ko di oile. Aka ko be fo ile le fo il tu spo ia. Kanga umala wa Yesu fa lau so fa fanga kanga musa isa biblical side ol merta utala io ol me fa na fa longo mai pena ta o sunga Suluape ia fa yo ol me fa na wo lo ato a winga isi mission ala awa missionary ngai de ke lo e fa falawa e awa ol fengol falawa e Africa fa fengo fie mo nai missionary o io mai ala fa fengo fie mala to wai le fengo fie ele o tu wai e wali ni me fa ngai tanga ai pe olisi awala le ona mai tanga tai le fa longo ole fi ai ia pe on mar falo lava Suluape ia malo nga falo alo e ve nei te mi e fastai tu ile suma ya pasa mete male pastua miso to ai nga missionary i Africa we miss you guys so much. Stai lavale lo fai le tua, stai lo to ile di. Ma lo lavale tau ma lo fai wa. Ma lo lavale sa e ngalo to yo matu talo pa we looking forward to come back family but still serving God. After tele lava mo of no sa una mai wai nel matu fatawa. Ai fo i this missionaries are we know that you the heart of lion. Ma lo la wale tua ile tua ma lo fina wa tua o le sfuru ni to sanga talu na yela to ilunga le fio. But we see that the sacrifice, your timing to God, man. If they tell amu ia fo ia matua ma aingo ne missionary o la to ia to no I wish malamba tanga Samoa le mato mo mau lo tam fai atu I nei uso mo tua fa fina wa tu la tua inga
te lo te mi le mi sia la to matu am fa nau mi sia la to ai nga ua fa le malu ua me tonga le ta ole le ai they are nothing but ole the grace of God ro la to almelia a o fai sau tatalo fa molmole a fa foi te lo na e sau tupe fa molmole se lava stura fa pena they are appreciate it ia lato ia me fo ia tu fa molmole va ia ne account va ia ne ia they need your help they desperate they need your help. This is the part of our sacrifice, the part of the kingdom. Ia po fia lava te langona mai ele nei a fa malosi fa molmole. Se ita to walo fane nei e wona o fa penao nei Africa fa manuia te le atu le tua. We love you and God bless. Malo lo. Ya. Aptai wela sunga pasta mole. Mole avano fe na tato ngalu. I think it's a blessing and it's a joy. Cha ula vaia fo lele o te ngona le nga fa aftai fo lele ono le fai ona tu mai o tau au tatu ngalu fa tasi ngalu fa missionary. After all, yeah, ele singalu ngale was center right. Pala wina tatu ele tua. Yeah, I miss for ia sunga missionary. Grateful le tua o to wo lele just to see what's happening in the mission field. Yeah, my tell tonu ele ngata fo ile ila ita ya to next time fo ile au tata no fo ya sia so tata no malaka Paulo fo ile ele peu ave tata no ngana me peu o le o peu ta o ma go fa ise mo se começo kitchen fo ile e o fausia me fai ona ana fai ela me pena ka o falao me pena wale yeah but God willing what lele fai tato installing me pena fai so ani ngalo fa missionary but I guess the most part lele me to me na mi terminate o kangaka misongale e o wale o open mai ia Malawi ma Kenya so o le ufa lo ngenga visit ia ma te o Kenya yeah, te lo te le fo ile siva ngor ngal fia faina. Yeah, but even South Africa alone, it's a massive country. Ole vamos mo is to send the missionaries plant churches. Yeah. Amen. Awai me hoyo tanga fa lo ingo kan kai le no po fio and that's right. Fio me le le na mana no le fa lo ingo tanga. Ma yese me fo le disciple na to. Fio le langona na fo le no mana. Yeah. God willing provide ia missionary e malanga ia ono le penge piki le mo tato pe mika ia faina so I'm going to greatly rely on you guys. Yes. Pe ola e ti man mai ma te o missionale ia le struggle le mo ngima o faingo pe mika o missionale ia le mo le vano ia tato mo fai ona ia pa talo ile tu am faina na tau na vai ngol au na tato te ni pasa ia me foi na missionare so no anga watu le fa tai fo ilo sunga Suluape me se fo il Polokalame ia me se fo il fa na nei na winatu me no fa tu ia ole nanu ta inga ia ole ususta ila vale fa to nunga le tua ia me se ole lofa ole ile lofa na fa le tua e datu te alo lofa I so se tangata ia pela ona fa tai fo ile dia no taua e fa longo mai ia o le ngona lava na o te ia te foi na mai le tua o ile lotu po fea le lotu lu te fai fe awai o fe le fa la poptonga ia e silia te o foi le a foi le usita ile fina ngalo le tua le avele ne ia fia foi ia ba toi se toi upule ne fia ia fa mi tele le tua foi fa longo mai ia elo ato toa lo fa longo mai ia na se la ngona te talai natu ia o malmato loto ia tele ni tanga te fa pena na tulai mai da tu te fa so fa tasi meta tu ngalu no fa tasi ia mole fausi no le malo le tua ma ia tele ni nga mole tua ia ma fo nga fo na pelo poselilo vele fo ia so ia wa amatai fo I masu ia ule la fo isia onga fo le tono le lotu le Otahuhu Missionare le ia onga ia fa no ina le Grace Mission and Bible School ia ole kolo le ia onga is to make Jesus known
Pastor Linda to all the people, so that the people in the world will worship God. Yeah, and our mission is to glorify God by training faithful servants of Jesus Christ to edify the body of Christ, to make disciples of all nations, and to spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Our vision is committed to equip the people called the next generation. Rescue the lost. Bela isina mea ia le fo ia o sunga Sepiliano i va fo ile onga misiona fo ia tator klopo o ia fo i Samoa ia nalo onga o to leni ai Missionaries mai la to fo ile e awina tu ia ma no ta inga lea ina ia fa tele ni na fo ni au na e tula mai e awina tu o fa au tele ma lo le tua ia le ngata la tu te tala ia tula me fo ni fa au stai me lumanai I lotu fo ile i Afrika ia mesio me o tatali na mai le tua le noa ai fa tele ia mo le ia noa ono Yesu amen amen. Taila pasta se lango na fa taila le tua mo fa yon tato so ta o nga le tua ia mo se vi ingo le tua ia tato o fa fonga ia no tato ten ia ai fa taila tu le fa no mai to mota mo to lawa ia ma to sia tu ale nei Polokalame tato ma futai no te inga la vole loto ele fa yon tato tu fa po I me o lo ma fa fina ngalo le tua ele ngalo fa Missionaries e va te po isu ngai Missionaries nei ia male ngalo nga sa fa tinoina to God be all the glory. I know ele ai se afu na paule ele o mai tauina ele atua ia e fa pena fo na tonge ele atua tu samlo na le lei mo fa maoni ia e fa ftai tele fa ftai pasa ia ftai I la songa fo io no le loto ngalo ngale atua ia o se fia ngale loto ita loto ia fa io ni tato ngalo le fatas ia wale fa lo terreno le malo le atua e lo se malo se tangata talo la vai le atua I mo pelo wola malos ia wa fo il fenga ia ngalo nga wala awai ia me se fo na Missionaries lo ngalo le tato ngalo le ia me se fo ila to lo ngalo le pe tono le mission field lo suai a te nga matai o mo fatu ia Rachel ia me se pa ia ila nga Missionaries ato allo fatele atu allo pele atu e molo to lo to tele ia molo to malo se fatino al ngalo ngale tua ia sau se aso tato fero sa la le si triple la so ia la ta olo right io ta mo modi le si lotto Missionaries la ia ta o se ta a sia tu voi e le vai ngalo pe ngalo my hope for le maybe next time adios all India that would be a tough assignment very tough but God willing for ia fa tonu ele tu na fa mo ia mo nei taimi ia fa ta yatu ia fa to fa tu di so fa man malo tu griso tato pelo ele vai so asa ono Yesu amen 1 2 3 to God be the glory forever and ever amen.